Pelat ba usembut Menteri Rangba Kejela uba Prestonton song ya kakot ke ba ai kerteng a Tiara of Love. Haka ketien kasih ke bemot ke pansiat jong kejing it. Bela tho da ke samla ibandalin karbuli ke baduna haki dkhot met. Haka ar pulai terik benaino pra ar hajar ar pawai ha Shillong Club. Kesamla ibadalin kala job ya ke kusnam sabal award ha usnem ar hajar ar paw hadin bagi nong bishar ke jing ya kop thokot bala penlong da Tata Steel and Disability kila penbena ya ke nam job. Haba ai jing kran hakani ke sengi kesamla ibadalin kala ya tho bakani ke kot bakatho ke batai shpang ke jing em jong ka kum ka brio ke badan ya ke jingduna ha ki dkhot met bad ki jing e ha ke jing em jong ka hakani ke sengi Laya Donlang UMDC Kamaulai Constituency Ubate Bor Patau, ke Assistant Commissioner How Person of Disability, ke Kong B Warshong, ke Balongkum ke Sembut Kong San, U General Secretary ke UDP, U Dr. Jemino Mautho, ke Seng Samla Maulai Pelun, ki kemi ki pa jong ke Samla Ibadalin, ki Bahayeng Hasem, ki Parlok, ki Nohikai bat ki wei. Hakani ke sengi la pensyong syedu da ke jingruai ni Samla Baman Warlar pi bat ki parlok jeng i. Tuli dala di kan ba ibadah limpat ilalak dan le menta kasih tinggal ongi kongosyong kibun ki program ki bangi naga government kaptam hadin balawan betul kesentuhan ban take care yang iba kum kini ki kenhun hakalong riu mangri ni naga state government shushu nginang at kum no bangin prislur ya kejik im kejik ka rules ka bangisna nga ong ipi ka so flexible ka so attractive tam ko ikolong ba teng ngim yasim kabu ya kini ki packages ki bangi na kalian kesertaan ay. Nila ay instruction sa social welfare amang idon GCDPO keleng. Bapri na kalian jong commiserate jong ka disabilities let's say kadang duna ka staff iduna ka branches. Nila ay instruction lang ba social welfare GCDPO paro each and every block. But they ban ay ka awareness program. Ban penting na. But the challenge people need to know that the packages is good enough to manage, to survive, and also to compete their life with the normal people. Katakan dia beladon pa. Tinggal orang buat do bensin, ibadalin kiu syukran. Ang sorong gumawa pi hadu kata nadawan nang lu ndak betajong pi but the government barok away UCM mga barok ka cabinet idon kata pi ikong idon kata ya ai bo blame kurku ai bakan ga Christmas kapastang kendiat kentang ini kendu kan pen kersiu tia ini aru usnem temai usnem temai aku aru lo babit babiang babaha na kamta kajela jom perokui ngim pat yo mtala sistem tam jan asnem ngim yo su ko bakum kanigala teng ban kendu teng ban don kum kani ke jajing ka function ke jingelang telenya aingu yo boleh bau ai kala mental snem bagi kermen step lu banang ni sikman kabakong san kalong min IT yo banjong kasih kanilong penbang kum kejing sideline nong bu nongta pi kata ke judon tereng ong pi kane penman kane ka privilege ya pi keme kepa jong i bari namar kane kejing ka quality ke badon hai kum ong bakit la persian madokot tang batang siteng lenti rumpoi nga persiap madhok putri nga try munduna asu ya ka 10 kilo kon sada ka kala halu thok menta la syai latar la bred hados bin bale na maba empoi sunu ndai ta mata
imat ublay kasap kapong ayana. Pi ultimately ni poy hai Thailand. Si simbo ublay ulabu ulapha sa kaperthei bangin long brio. Klem ni keren yang atur kamet kapha. Le upha rengkat. Bat kasap kapong. Kasyong hangi bangin penurkan. Lapha rengkat di kasap kapong. Dengan snor tenat ban witness, ban sakhi, ba ikong ibadaling, ipendon kamhok yang kasap kabogli apa. Ngateng-teng na ito ipi habang asyong habang sngap yung kijingkren yung ibadalin nga asno bonong bapleng nga adang sadin haro kata-kata. Kini kiperlok ang Thailand ko mundo. Sadin na doon kata English yung iro ka-pronunciation nga papalat yung rin. Lomso pa di kren. Pi kejaran bobik bagian kaya kemana gila. What contribution have you made to the society? Kaya contribution ko pila le namta kecak penuriu. Ani lami na temlay nga ngaits ket. Kasayan sa bablay. Ubo hasla jong nekendo. Kan long successful. Ngi nagsurkan nga thai tlaing tha. Ngi du thia ngi du den. Na du persisnem nga tu pingin jiwa thia. Nang tapio i nga thai ki YouTube kini kita ke semia draw dur pula bru ba prostur lo. Uba pen utu biaro utu uba takor utu. Bale. Mateng-teng ni hapsim ni tarai. Kabagi pai ba kin sotona. Tele ni masih hapsim ni kata. Ni masih. Na kabenta ke jingbet ke jingbiang jong pai ba. Jong ke jelang Meghalaya jong berkui. Dekom taki kilong kumi, kilong pagi kon samla ki perlok long ibadalin. Nga oi pi to an nangimi nang ni. Ni kambit kambiang mangi hakamet hakapat. Dengan trai ngin ya bu no tang iwe I thong jomi marwe lada ibadalin ila banwan ra iwe kakamba kakamsan. Mangabat pi nga trai de ban le artli. Tang ladum la to tang kawe ba biang dibadirkan tadi. De kublai syajarmu sai sing pangai kublai yai badalin yai kong out to be a book was I had planned it at a time when I decided to be a part of one competition that was organized by the Tata Steel, and it is known as the Sabal Award. And fortunately for me, I ended up being the winner of the Sabal Award under the long form AC category for the year 2020. And when I started writing this thing, what I had in mind was only how to depict the life of a person like me, the kind of challenges, the kind of the incredible and unbelievable journey that a person like me will have to go through. And this book is actually very special to my heart. I mean, it's very close to my heart because I had no clue that when I initially started writing for it, I had no clue that I would have the privilege to, stand in front of you as the author of the book. And it's actually a dream come true for me because I never expected that the kind of knowledge that my beloved teachers, my most wonderful parents have given me throughout the journey, which will continue, of course, will turn out to be something that I would, give them a sense of pride that I am actually their daughter, despite having
physically challenged daughter in their midst. They have never ever given me a sense of insecurity, and in fact they made me believe that I should always follow my heart, and a Tiara of Love is in fact a result of me following my heart. And I would also like to extend my gratitude to Satin Song for being here as a special guest, and motivation that drives me into the way I am now. And I'm glad that I am the result of their hard work. So before I conclude, I think this whoever reads it will understand the kind of struggled person like me would, they would be able to visualize the kind of difficulties this person with disability goes through in her day-to-day life. And the plot of the story is actually depicted on the life of a character, which is the main protagonist, named as Isabella. And I hope when you'll finally get a chance to read it, you will love it, and my work will be appreciated. So thank you so much for everyone who have taken your precious time to be here with me. Sa kabong kalariw, nakasnong sa chong upat benriw. Nasiliang lumpat sa wasa kaksing, tungtung tam ya baro kakring. Tungin yan wai ngin ya kemen ya skoba, porjing kemen ken mentalawan. Tungin ya syad ya mesti ya risa, porjing kemen ken mentalawan. Tungin ya wai lang daki serbat yang datien kin utlang kin ya say biang. Tungin ya wai lang daki serbat yang datien kin utlang kin ya say biang. Ya wan lang baro kawe kasur ngin ya wai ngin ya siaw lang daka jingmen. Dali lang kawe baro lang ngin ya yen harin san bat kaput bat kadam. Si para kung siyeng sisang Tungin ya may nginyak banya soba porjing kan ken mentalawan. Tungin ya syad ya mesti ya risa porjing kan ken mentalawan. Tungin ya wai lang daki serbat yang datingkin utlang kin ya say biang. Tungin ya wai lang daki serbat yang datingkin utlang kin ya say biang. Oy kyut, oy kyut, oy kyut. Madam Sabrala B. Marak, ibadai Commissioner for Persons with Disabilities, naka jala jong Meghalaya, hakani ka office, kaba ngingitray nakabenta kabaha kamyan jong ki brio ki badon ki jingduna haki dkhot met. Kalong ga jingkiman kaba kraw, but musulam kentien haba ngiyo yakni ka khubor kaba sultan palan haba ibadalin iyathu ba ila job yakni ka award but ilong iway naki Laispa Andremun kita kinong simenta hakini ka award ka iyong ka kujoka bala organizer kanika Tata Steel ti kanika kot ka ba ito syapam ka Tiara of Love hakaba im poi perkhat ama iyong ngala pasyang man mutman ong ikiwe nakin simenta yakini hynrei namar baki dan kam man keren hakaktian khas amin kaktian Hindi but hakaktian pareng tie kita ki paro jogi namar bakim dan ka basic knowledge ka Hindi kim ma ke
dia ketika mon ko jong ublei hi ngasim hangani ko por ba ublei da ka jeng pesat mensim jong u hai ikong ibadalin haruli ibalong iwe isamla ibashit hemha but ibalong i vice president jong ka Khasi Disabilities Association kaba ila yo kani kala hakaba ila shim da kata ka jing kata ka mensim kaba iklamla an kan dia ni om mga day mga wala ra kimlan muno banye ngan yele ban shim mentai kani klam pul pakhat ba ong enjoy ya kani hindai kadi ba in persang hindai dan potang alta yo ya thu ya nga but hakini ki alta yo ila treshi tom ha hadu kata na thare kadi ka jing treshi tom ba jong i ba ila yo yo ni so ba ngai ba kani ka jing long ba jong i ba kani ka karukom man ka jong i ha ka ba ila treshi tom ka long ka jing ka khu ya i ya ka yeng ka sem ba ya ka Khasi Disabilities Association lo ka so sa long ma hande ki kindia por shabani organize kini ka International Day of Persons with Disabilities ha ka like December ha ba iba starwin ka jana shisngi shai ong nga ba ilai thoi kini ka news ha ka ba ni kem naman yusho hinde na mar ba kani ka covid protocol ni kem sudan po ba ne prakhat kum no ban le na ta jami hinde ni dan ka la pa de ba ha